peyu waun ki sunan kan ko likan ko na nalang ko na kanyi ko wau choro rong sabal macay kop na koryam kop na speaker and legislature som ko mong labalabangan nan banyan siya momot sa government o chon po peyu sa pachawan luka kuburan kara som nan sabal macay rongan rangot ngay sa Nicolas magan pachawan kalile kuburakan Autoban sabal macay rongan rangot o iya cara laban sapal macam rongkan panyo panian UNICEF o panian Micronesian Red Cross pecawan yuya rajungan sawas on school kan and ponping kornyao ambassador and in Australia pecawan parak right panian li and ponping kasido main kapasa mepit to kan sila sinanunian kapinsale tasoma ko vite saktuaw o kapayaw sa palmachay ran masalangan Pompe. Rong sang kolonya wing Pompe. Panian rong nan sa palmachay region Pompe pachuana natyariyang rong makasalita may panian Micronesian Red Cross Society o panian UNICEF Pacific pachuan yung yaray chungal sawas ang public school kanan Pompe. Punyang tara kawanan kapinsalita sa mga COVID saktuaw. Tugsokan may Pilyang pachota puenyang nya men sawas yay pagtanomyam meban kakapali serling school tuanangin serit tuwakit o tupso and sawas pukat pachawan nene ang school kan and public school and Pompe. Karyawan sa palmachay nungan ranwat niyala mention riyay saklamang riyakat riyay sakayaw ambassador anway in Australia mapachan anway Pompe FSM ambassador chokauli pachawan parak Pompe Women Council o pachawan chuwang right queen liyakan and Pompe. Nanchu panawach ambassador pachawan kawati right queen and Pompe mepalian Australian government kenyang sawas ang nitatangkan po yan kinkak niya nga pali Palian Gender Development nanway na pesan. O pinpachawan kaula o kasaleta metan pachawan niyang sawas o pali tatangkan and Palian Pompe Women Council o ni project ang sawasakan metan kak niyang kairata pukokan and Palian di o palpaniray sarapin pulopulkan nan Pompe. Kasiluan sa panmachay rongan ranwat, palimakan pachawan na panito kan silasin and kapinsalet so mga COVID saktuaw. Men pachawan sa karakway tokan may railakan makakayarnyang kachkita pachawan tokan silasin and kapinsalet so mga COVID saktuaw, sang paray sa kwalo pachota, oan pil pachawan sansal may railiyakan me. Lisenyan sa chokak niyang kachki tapachawan alat tokan wunawat. Tokan sila kamin salita sa mga komite saktuaw pachota ni publical palpalian monmunian Pompe o ni dispensaryan Polonia. Palian publical kan pachawan rajitak lokal ni maisang letlok limang ni sauchuk sang ni outland ni alam. Koras naman niyang kachki tapachawan tokan sila kapin salit Tesoma COVID saktuaw panananaw te tatarapwe monto gaban pachota. Tokan sinasinan kapinsalet tesoma COVID saktuaw wat kilunyawin ito o enpil pachawan sansal meranwat kichay sa palman kuhuninyan silasin riyaw ay maternal vaccine o ay chansan and chansan. Ang maternal vaccine kan pachota pakriyaw nan Arayan ranoy sa kwalunan punga o chansan and chansan kin pachota pakiucha. Sang nakaway tanpanian US Central for Disease Control, wuniyan silan kapinsalet sa mga COVID saktuaw, so chokapar o apol parara batpacho ni President Way saktayo, pointcheo. Nan report magan pachota sang panian Pompe State Vaccine Administration kasaleta Meleleta ni Chulaye or Yakatriya Isakay or Ramasne, Pompe kan no kachkiyar tapachawan at tokan sila silen kapinsalet, tesoma COVID saktuaw, Iraila Ramasnen, walakot wanapuwalyakan limman may patpacho ni President Waisa. Kayo ang the primary dose and Moderna, Iraila Ramas walakot
Tuwapul mga kusuman may batbatan ni President Paisak Silo. Koryangan to Raila Ramas. Isukat wanap riya kusuman may batbatan ni President Sisa Kusu. O Irail makanakalar to kan sila moderna. O Chanson and Chanson Raila Ramas. Tuwakul isupurya kwalman may batbatan ni President Paisak Kusu. Ranwat Pompey. Petrawan Sapalman ke. Ranwat Pompey Sapalman Komunian Materna. Walikut isupu ke isak lemau o wanian chansan and chansan ket isupu ketua isak tua. O kain saklan sapal na chay ranwat yay ran masanlangan Pompey. Ulan kami minipit 0.1 kula gusto minite isak Numaisang mungalangan kami minipit 0.2 Kelakriyaw minipit sa kasunguran sa was, o ulal kami minipit 3.12, kelakwalo minit lumaysak suluni sa utik. Ranwa chang kami mipalimasan ni natin isak lana isak limaw, iloglukan tayo na kami minipit payong lalimaw, pangkabukin, yang ako marmarakan kachaw, ni sa utik laran kaunap, ang kami mipalimasan ni Nata isak lana isak limaw, iloglukan tayo na kami minipit payong lalimaw, pangkabukin, yang ako marmarakan kachaw. Rain saraw laniya tang kami mipalimasan ni natin isak lana isak limaw, iloglukan tayo na kami minipit payong lalimaw, pangkabukin, o pangkap niya marmarakan kachaw o malanay sakwa. Walang lang ranaya miminitigar walisak walu, walang lang ranranwat, miminitigar walisak. Wan sasongan kachaw, memorati nanray na walisak tayo, mimini-insist. 0.5 sako, wan sasongan kachaw, memorati na sampungwat mimini-insist. Kaya isak, 0.1 sak. Tuan pay pang rasang kachpin kulak wano, minit pay sa kasunin sauchuk, o pang kurang sa long kachpin kulak wano, minit chay isak wano naman sa kanlaka. May ko yay macakan au kagan sa kalmachay mga ranwat, kalangan ng kupran koras o kasalenya. Kaya